Ngiyalibingelela njalo ngegama lenkosi. Sihlangana njalo siqhubeka ngezifundo zethu ezithi Endleleni YaseJericho, Endleleni YaseJericho, lapho sithola khona izifundo eziphuma ku ndaba leyi uJesu efundisa igqwetha elalibuzele ubana lingenza njani ubana lithole impilo engapheliyo. Waphinda wabuza umbuzo wesibili owawulandela lo owuqala, wabuza ukuthi kanti umakhelwane wami ngubani? uJesu ke uthi amchasisele indaba leyi, uthi azwisise, amchasisele, aphendule imibuzo yakhe. Wasekhuluma ke indaba leyi esiyaziyo endoda eyayisehla isuka eJerusalema isiya eJericho, yasilinyazwa ngamasela izikliwi. Wathi abantu umprista lomlevi ababe ngabosendo lwakhe bamgwema badlula. Kwasokusithi isitha sakhe esikhulu umSamaria yiso ke esafika laphana saba lozwelo saba lozwelo olumangalisayo. Sasesikhangela ke ubaba lo owayelinyaziwe, wasemfaka ke kumbongolo yakhe leyi, kumbe ikamela iBhayibheli alitsho lithi animal. Wahamba laye esibhedlela laphana ehoteleni laphana. Safunda ukuthi kusuka lapho ayelinyazwe khona kwakungumqanso owawumangalisa about 3 kilometers. Wayafika wayamchiya khona phana. Namhle sifuna ukufunda ngakho sisendleleni eJericho. Isifundo sethu sisithola kuLuka 11 verse 35. Ithi yona ngosuku olulandelayo wathi esukile wasethatha yena amadinari 2, wasewanika lo owayegcine indawo leyi ihotela. Wasesithi kuye, ngicela limnakekele lokho eliza kusebenzisa, nxa ngiphenduka njalo ngizalibhadala. Asephilona amazwi ngasikhuleke. Baba wethu esezulwini, siyakubonga ngasiza kufunda phezu kwe message emunyethwe livesi leli. Sicela usivule inhliziyo zethu, sivume umoya ongcwele angene ezihlizweni zethu, enze umsebenzi wakhe, asifundise, asiqondise, asiphe amandla okuphila lokho esiza kufunda. Lo mthandazo ukukholwa ngoJesu ayisifele esiphambanweni, asithini amen. Indaba engithathekisayo lapha yikuthi endleleni yaseJericho umSamaria ufundisa isifundo esimangalisayo esilokwenza lezi milo zethu indaba yemali. Verse 35 uyakubeka kube sobala ukuthi esemchile endaweni leyana ehoteleni wachiya amadinari 2. Amadinari kwakuyimali emangalisayo kakhulu, imali emangalisayo kakhulu, ukubana umuntu ukuthi athathe amadinari 2 awachiye khona phana, echiyela ukuthi kuncediswe isitha sakhe, kuyinto emangalisayo kakhulu. Kwesinye isikhathi isihlobo sakho sibili esiseduze nxa sidubeka, umuntu ulakho ukuthi abalise abelezaba engancedi isihlobo sakhe esiseduze. Kodwa indaba emangalisayo lapha yikuthi lo ubaba lo womSamaria nxa ekhangela ukulinyazwa kwesitha sakhe silinyazwa izikliwi, wakubona kufanele ukubana athathe ke amadinari lawa 2 awachiye hoteleni kube yideposit. Nxa ephenduka mhlawumbe kutholakala ukuthi kube lendleko eziningi ezidlula amadinari lawa 2 awachiyileyo, wanika ke isithembiso sokuthi wayeza kuphinda njalo anike ke inye imali, achiye enye imali. Lokhu kunge kusenzelwa isitha somuntu. Isifundo omele sisifunde bazalwane ngendaba yemali ukuthi sizwisise ukubana imali
ilithalenta, imali ilithalenta. Lokhu akuhluphi ukuthi sibe sikunanzelele ukuthi imali lithalenta. Nxa ubala uMateyu 24, nxa uJesu enika ke enika indatshana leyana eyobaba kumbe owasuka isiya endaweni ethile wasechiya inceku zakhe wazitshiyela amathalenta. Ekuphendukeni kwakhe wasebuza ke ukubana zazenzeni ngamathalenta lawa. Amathalenta lawo kwakuyimali sibili eyayiphiwe abantu. Yikho lapho kusuka ukuphuma ibala lesikhiwa elithi ithalenta. So ithalenta ngokufunda kwethu kathesi lihlanganisa imali, lihlanganise lezipho lokho uJesu asiphe khona, uNkulunkulu asiphe khona njengabantu. Izipho esiziphiweyo ziyalinganiswa ngamathalenta. Lokhu ngikuthatha kusekelwa ngumlobo engimthandayo kakhulu okuthiwa ngu-Ellen White ebhukwini lakhe alibhalileyo okuthiwa Christ Object Lesson. I-chapter leyo kumbe isahluko esithi sona amathalenta, nxa eloba indaba yamathalenta echasisa ke indaba esithola kuMateyu 24 leyi eyamathalenta, uthi amathalenta amelele okokuqala izipho zikaMoya Engcwele esiziphiwayo nguNkulunkulu. Kodwa akuphelelanga khonokho, amathalenta njalo amelele lokho uNkulunkulu asiphe khona, okunye esikufundileyo lokunengi uNkulunkulu asiphe khona kungamathalenta. So amathalenta lapha atshengisa izinto eziningi. Aphinde njalo asichasele ukuthi amathalenta ahlanganisa ingqondo yomuntu. Ingqondo yomuntu uyakutsho yena u-Ellen White ukuthi lakho kulithalenta. Njalo aphinda akhulume athi impilakahle i-health yethu njalo ilithalenta. Abesekhuluma ngokuthi ukuba lozwelo, ukuba lomusa, khona ukuthi ube lozwelo, uba lomusa, lithalenta uNkulunkulu akuphe lona. Aphinde akhulume njalo athi yena amandla asilawo, khona kanti ukuthi akwanisa ukuthi uphakamise isandla uthanyele wenzeni, amandla waphiweyo alithalenta lawo. Aphinde njalo akhulume athi imali esiyitholayo ilithalenta. Abesesithi yena amathalenta, umsebenzi wamathalenta yikuthi kuphiwe udumo uNkulunkulu njalo kuncediswe your neighbor kumbe kuncediswe umakhelwane wakho. So nxa sikhangela indaba yamathalenta ihlezi phezu kwemithetho eli-10, ihlezi phezu kwesifundo lesi esilaso esendleleni yeJericho. Ngoba uJesu nxa ebuza ubaba lwana igqwetha esithi kanti kubhalweni emthethweni, wasesithi yena hayi kulotshwe ukuthi uthanda uNkulunkulu langenhliziyo yakho yonke, langamandla akho wonke, langenhliziyo yakho yonke, lalokho konke olakho, uthi lo umthetho wokuqala. Owesibili uthi wathanda umakhelwane njengobana uzithanda. Sesinanzela ukuthi amathalenta ke ungaba imali, kube yikwenelisa ukukhuluma lakho ithalenta, kuhlanganisana lemali, ukuba lozwelo, ukuba lomusa, kungamathalenta. Uthi amathalenta yikuthi kuphiwe udumo uNkulunkulu njalo kuncediswe abantu, vele kuhamba kuhlezi phezulu komthetho kaNkulunkulu. Sesinanzelela ke ukuthi yena lo ubaba umSamaria wathanda umakhelwane wakhe wani ngokuchitha isikhathi. Uthathe kawaita ukuthi uyakhuluma ukubana isikhathi laso silithalenta. Ithalenta umsebenzi walo ngokunika udumo uNkulunkulu lokuncedisa abanye abantu. So nxa sikhangela indlela uNkulunkulu afuna siphile sisebenzise amathalenta yikuthi singawasebenzisi ukuthi siziphakamise thina, kodwa kuphakanyiswe yena, kuphakanyiswe abanye abantu, thina sibe ngapha ekucineni. Indlela eyothando leyi. So sinanzelela ukubana lo umSamaria wachitha isikhathi sakhe, wathatha ithalenta lesikhathi, wenza uNkulunkulu ayefisa ukubana akwenze, ukubana ancede lo omunye umuntu. Ezinye indlela kazange khani ukuthi lapha ayakhona uzaphuza. Wasenanzelela ukuthi nxa sokunje sokumela yena angazikhangeli yena indingeko zakhe ukuthi isikhathi sakhe siyachithwa. Wasenanzelela ukuthi sokumele afake phambili okufunwa uNkulunkulu,
njalo ancedise umuntu owayelimele so kasakhangelanga esakhe isikhathi so wasechitha ke italenta lakhe lesikhathi ngesenza lokho uNkulunkulu okume ayethe akwenze into le ayenzile umuntu lo iyayimangalisa kakhulu igqwetha leli elalikhangele indaba leyi nxa ikhulunywa nguJesu eyikhangela eyibona emehlweni yakhe isenzakala kodwa uJesu ekhuluma ugqwetha leli lalifundiswe ukuthi kumele uthande umakhelwane wakho kodwa uzonde isitha sakho yikho lokhu uJesu akhuluma ngakho kuMateyu 5 uvese uMateyu 5 Ngaqasa kuvese 40 usehla phansi uthi hayi lina lafundiswa ukubana libothanda umakhelwane kodwa lizonde izitha zenu kodwa ngithi hayi kungabi njalo lithande izitha zenu njalo likhulekele labo abalenzela okubi kumbe abalisebenzisa kubi libakhulekele libenzele kuhle abali ihlukumezayo ngokunjalo sesinanzelela ke ukuthi umSamaria lo nguye ke owagcwalisa umthetho ngokupheleleyo kutshengiswa ngokuthi wenzela okuhle umuntu oyisitha sakhe wasethatha isikhathi sakhe italenta lesikhathi walisebenzisa ukubana ancedise ke lo umuntu okulandelayo wasethatha ke italenta elolwazi mental faculties ingqondo ayephiweyo sibona ukuthi wathatha ke iwine wathatha lamafutha kuthi ukuthi wayekwazi baba lo ukuthi iwine lamafutha lawa alakho ukubana abe ngumuthi wokuncedisa umuntu olezilonda wathatha ke ulwazi lolu kazange alusebenzise ukuthi lube ngolwakhe kodwa wasebona ukuthi nansi opportunity kumbe nansi isikhathi okumele asebenzise italenta elolwazi ayelalo wasencedisa ubaba lo ngokumgezisa ngewayini lokumgcoba ke leyi oil leyi i-first aid leyi andubane siya laye lapho ayangathola uncedo olulandelayo ubaba lo utshengisa sibili ukuthi uphila sibili umthetho kaNkulunkulu ukuthanda umakhelwane wakhe wamthanda ngesikhathi sakhe wamthanda umakhelwane ngolwazi ayelalo enika udumo uNkulunkulu yikho lokho okuthiwa yikulandela umthetho kaNkulunkulu sikutshengiswa ngendlela ebalulekileyo indlela engayisiyo engqondo kuphela kodwa ekwenza lokho umuntu akufundileyo etshengisa uthando ngendlela ebambekayo nxa efika laphana ubaba lawana sinanzelela ukuthi wathatha kumbe likamela lakhe kumbe lidonki lakhe kodwa nanze ukuthi khonokho ayekuphiwe iproperty ayiphiweyo litalenta lalo litalenta ayiliphiweyo waselisebenzisa ukubana ancede lo olimeleyo kazange ukuthi hayi ngeke mina ngasebenzisa ikamela lami kumbe idonki lami ukuthi vele ngikwenzelani khonokho ukubana ngincedise isitha sami kodwa nanzela ukuthi hayi amatalenta nxa owaphiwe umsebenzi wabo injongo yabo ukubana ukuvezwe isimilo sikaNkulunkulu kuncediswe ke abadubekayo abadinga uncedo ngaleso sikhathi yikho ke ukuphila ke umthetho kaNkulunkulu ngokupheleleyo yikho inziki yomthetho eli10 sasesibona ukuthi wasethanda ke umakhelwane wakhe ngemali ayelayo wathatha imali enengi kakhulu amadinari idinari elilodwa lilinganiswa ukuthi umkholo nje oyenyanga kuthi ukuthi baba lo wathatha imkholo enyanga ezimbili wayichiya lapho ayezachiya khona ubaba lo wayelinyaziwe ubana ake akhangelwe lapho kuthiwa kusendaweni okwakufikela izihambi ezazihamba lo umango lo kumbe zisehla zisiya eJericho kumbe ziqansa zisiya eJerusalem zivela eJericho wayamchiya khona phana wayachiya imali sinanzelela ukuthi ukuchiya khona imali yakhe la imali leyana wananzelela ukuthi imali yonke ayiphiweyo litalenta italenta ngelokunika udumo uNkulunkulu njalo lokutshengisa ke uthando ukuncedisa umuntu odinga uncedo nxa uhlangana laye uNkulunkulu ekutshengisa wasethanda ke umakhelwane wamthanda ngesikhathi wamthanda ke lolwazi ayeluphiwe wamthanda ngalokho uNkulunkulu ayemphile iproperty wamthanda njalo ngemali kuyasisiza lokhu bazalwane endleleni yesikristu
ukuthi sinanzelele ukubana asiphili impilo yokuthi mhlana sisiya echechi yikho lapho esitshengisa khona esiveza khona umthetho kaNkulunkulu uthando likaNkulunkulu lapho esikhona kuvele silamathalenta ulethalenta lesikhathi ulethalenta lengqondo ulethalenta elemali ulethalenta elokukhuluma ulethalenta elomusa lozwelo ulethalenta yalokho wakufundela esikolo ulamathalenta angama spiritual gifts izipho zikamoya oziphiwa uNkulunkulu lapho okhona ulamathalenta ongawasebenzisa so izikhathi eziningi ngasisemzini yethu sihlangana labantu abalinyazwe ngomubi ngendlela ezitshiyeneyo njengobaba lo owalinyazwa izikliwi endleleni leyi eYaseJericho lapho esikhona kulabantu abalinyazwe kakhulu ngomubi ngendlela ezitshiyeneyo abanye bayahlukunyezwa emsebenzini abanye bayahlukunyezwa emakhaya abanye bayaswela into azenele abalazo ukuthi baphile kuhle abanye ingqondo zabo sididekile abanye bafelwe ngabantu laba abangamakhelwana bethu abafanana lo baba lo owalinyazwa ngamasela izikliwe endleleni yaseJericho kodwa uNkulunkulu usiphile amathalenta obana nxa sihlangana labantu abanje abalinyezwe ngendlela ezitshiyeneyo emhlabeni esiphila kuyo umhlabeni ohlabayo abanye behlatshwa izihlobo abanye behlatshwa ilaba lapha abasebenza khona behlatshwa nje ngomumo wezinto kusiba lobuhlungu obumangalisayo kodwa thina siphiwe amathalenta uNkulunkulu akula muntu ongela talenta njengoba sikhulumile ukubana ithalenta nxa lichasiswa lapha kuMateyu 24 ukuthi lokho uNkulunkulu asiphe khona ngamathalenta okuhlanganisa ingqondo isikhathi imali omele sikwenze ukubana simthande umakhelwane sigcwalisa umthetho kaNkulunkulu othi umthetho othi uthanda uNkulunkulu umthetho uyikuthanda uNkulunkulu ngakho konke olakho lokuthanda umakhelwane njengobana wena uzithanda namhla nxa usizwa indaba leyi ethi amathalenta ngokuthi sikhangele abantu abalinyaziweyo endleleni ezitshiyeneyo emhlabeni esiphila kuyo lapho esisuka khona asikhangele ukuthi silamathalenta khona isikhathi umusa lozwelo ukuvakatshela abantu le ndaba leyi emali so imali bazalwane ngiyekutshengisa uthando ngoba imali ilithalenta abantu abaningi baza kuswelakala embusweni wezulu ngenxa yemali ubana asikwazi ukuthi imali yona isebenzani kodwa namhla sibe lengqondo leyi ethi imali lithalenta ithalenta umsebenzi walo ngowani ngokunika udumo uNkulunkulu lokuncedisa abantu abadinga ukuncedwa uNkulunkulu abantu akwenza ukuthi uhlangane labo belendingeko wena ulawo amathalenta okumele owasebenzise ukubana uncedise umuntu lo olinyaziweyo njengomuntu owalinyazwa ngamasela endleleni yaseJericho indaba yemali so imali bazalwane injongo yayo yokutshengisa uthando imali lithalenta ukutshengisa uthando kanti kuyini yikuqhakathekisa okwabanye ukudlula okwakho so imali uNkulunkulu asipha zona ayisizo zokuthi thina sizithokozise sibe sesiyekethisa lokhu okumele sikunanzelele so nxa ngile mali nxa ngile talenta okwami ukhanya ukuthi indingeko ingaphi lapho kule ndingeko yikho lapho okungena khona imali mina engizasala layo yiyo ezanginceda ukubana ngiphile impilo eyansuku zonke ngakho lokhu esikufundayo siyabonga kakhulu ngesifundo lesi esaseJericho namhla esesitshengisa ukubana ukuthanda umakhelwane nxa sesijula ngakho yikumthanda umakhelwane ngamathalenta uNkulunkulu akuphe wona namhla sifundile ukubana ubabalwana amathalenta esiwabonayo lapha kundatshana le kule talenta elolwazi ukuncedisa umuntu eyabe limele wathatha iwayini eyelayo wagcoba umuntu lo owayelinyaziwe wathatha ke lamafutha lawa wamgcoba njalo izilonda kuthi wayelolwazi lolu ubaba lo ulwazi lolu lithalenta uNkulunkulu ayemphe lona enanzela umuntu wayelendingeko wasetshengisa umthetho kaNkulunkulu lo wawugcwalisa umthetho othando
okuvele yikho okumikhona umthetho leyi elithumi. Wasethanda ke umakhelwane wakhe ngolwazi ayelalo ngokumncedisa, njalo wamncedisa ngeproperty ayevele elayo ukubana amgadise ke le idonki kumbe ikamela ukubana amhambise esibhedlela. Waphinda njalo wathatha imali okulithalenta ayiphiwe uNkulunkulu wancedisa ke umuntu lo wayelinyaziwe. Wachitha isikhathi lithalenta njalo. Umusa lozwelo lithalenta. Sesikunanzelela ukuthi impilo yethu yimpilo yamathalenta, lapho esikhona akula muntu othi yena mina angila talenta. Kulo muntu odinga uncedo lwakho ngethalenta uNkulunkulu akuphe lona. Indlela leyo yokuphila ubuKristu obupheleleyo. Yiyo indlela le nxa siphila ngesikhathi lesi esokuphawula esikhulume ngaso amaviki amabili aphelileyo ubana kusambulelo ngo7 uNkulunkulu usisikhathi sokuphawulwa kwezinceku zakhe. Nanko okunye esikufundayo nxa sijulisa lokhu ukubana vele nxa simelele ukuza kwaJesu kwesibili simsebenzela siphila ngendlela yamathalenta la uNkulunkulu asiphe khona, sitshengise uthando abantu abalendingeko abalinyazwe ngendlela ezitshiyeneyo, abantu abaswelayo. Abanye bayaswela ilizwi likaNkulunkulu, bayaswela uthando, bayaswela ukubana baphile kuhle, ukudla akukho, kodwa uNkulunkulu usiphile amathalenta indlela yokubana siphilisane, sitshengise uthando lukaNkulunkulu, siphile umthetho kaNkulunkulu okutshengisa ukuguqulwa kwezimpilo zethu. Nxa siphila uMoya oNgcwele ephila kithi, siza kunanzelela ukuthi kuzaba lenguquko emangalisayo ngendlela esicabanga ngayo, izinhliziyo zethu nxa ziguqulwa ngendlela esenza ngayo, isitshengisa ukubana hayi uNkulunkulu usebenza phakathi kwethu, njalo inhliziyo zethu silungisiswa ngendlela ukuphawulwa kwabangcwele esikuthola kusambulelo ngo7. So indlela le eyamathalenta izasinceda ukubana sifunde ukuthi silamathalenta esilawo okumele siwasebenzise ukubana sincedise abantu abalinyeziweyo endlela ezitshiyeneyo emhlabeni esiphila kiwo. Singagodli amathalenta. Amathalenta yikutshengisa uthando likaNkulunkulu, ukuthanda uNkulunkulu ngakho konke silakho. Yikho okwenziwa ngubaba lo umSamariya. Wathanda uNkulunkulu ngakho lokho ayelakho, amandla akhe, inhliziyo yakhe, wakutshengisa hathi ngokuthi uyakuzwisisa ukuthi kumele akwenze, kodwa wasekutshengisa ke practically ngendlela ebambekayo, tshengisa uthando likaNkulunkulu olwalugcwele kuye ngokuncedisa lo umakhelwane wakhe oyisitha sakhe phezu kwakho lokho. Wathatha ke amathalenta akhe, imali, inotho ayelayo, ulwazi ayelayo, imali ayelayo, wasetshengisa ke uthando etshengisa isitha sakhe. Nxa sifika emaphethelweni, amathalenta akho uNkulunkulu akuphe wona ayisiwo okutshengisa umuntu elijwayele kumbe esikhathi lobuhlobo. Nxa sijula ngakho lokho, nxa siphawulwa silungisela ukuza kwaJesu kwesibili, kuzaba yinto ezaphila kithi ukuthi labantu abasizondayo, abantu abasihlukumezayo, sibatshengise amathalenta lawa, sibancedise ngamathalenta wesikhathi, amathalenta wemali, amathalenta engqondo, amathalenta eqiniso uNkulunkulu asifumbathise lona ubumelantu babelazi iqiniso. uNkulunkulu asibusise nxa sifika emaphethelweni. Amen.